Yes, bakunzi ba Mutimana Offshore turabasuhuje cyane, amahoro y'Imana abane namwe turabakunda cyane. Tugarukanye rya jambo rivuze ngo haracari ibyiringiro yuko igiti cyatemwe cakongera kigashibuka. Turacyari kumwe namwe muri iyi minsi mikuru, turi kuza kubabwira ngo nimukomere mushikame mwumve ko Imana iri kumwe namwe. Mu mwaka tugiye kurangiza uyu wa 2025 Satani yadutaza imitego myinshi, ariko nje kubabwira ngo inyenyeri yanyu yake mwongere mwakira imbaraga z'Imana. Muri uku kwezi narinje ngo tubane mu minsi mikuru, narababwiye ngo maze igihe narabuze ariko nongeye kugaruka. Nta kindi kingaruye rero, nje kubabwira ngo haracari ibyiringiro nanone yuko igiti cyatemwe cakongera kigashibuka. Nimukomere rero, turi kumwe n'abavuga butumwa batandukanye. Nari nkurarekeye kubakurikirana cyane. Umva, barimo amavuta y'Imana, barimo umwuka w'Imana. Umva, nyarukira kuri Mutimana Official maze nurangiza kubakurikirana. Ntugende udakoreza subscribe, comment ndetse unasharinge, ukomeze utari inkunga. Kurikirana ibiganiro birangire kuko ibikurikiranye muduteye inkunga ikomeye. Bakoze Mutimana Official ndabakunda cyane kandi basezeranyije ko muri iyi minsi mikuru tugiye kubana neza kubwa abakozi b'Imana mbazaniye. Shalom, Imana bamugisha mu izina rya Yesu, amen. Mukanda isenga Korodine. Yego. Umukobwa, umumama, umukecuru, umubyeyi iki? Do umukobwa. Yego. Imana ishimwe kandi habwa icyubahiro. Reka tugusabe udutangirize n'isengesho ngo Imana ize kubana natwe. Ni karibu. Mana mu izina rya Yesu turagushimye turaguhimbaje, uri umukozi w'umuhanga, izina ryawe nirishimwe. Wabanye natwe muri iki gitondo, uduhaye igitondo c'umugisha, twabyutse biremera, izina ryawe nirihimbazwe. Mana yacu umwanya nk'uyu tugiye mu byawe, Mana reka ubane natwe, uturinde abazimu n'abadayimoni, Mana kugira ngo izina ryawe rihimbazwe. Ijambo ryawe tugiye kumvira hareka rihindure benshi, ijambo ryawe tugiye kumvira hareka rigenda rishinga imizi mu mitima yacu. Mana reka rihanga muri byananiranye, reka rireme ibyanze kuremeka, reka risenye byinshi, Mana kugira ngo izina ryawe ryubahwe. Mana nsengeye abankurikiranye bose hirya no hino, hari abafite ibibazo bitari bimwe, hari abafite ikibazo c'amadeni, hari ababuze kirengera, hari ababuze kivugirwa. Mana reka ubahe uwabavugira nk'Imana, Mana kugira ngo izina ryawe rihimbazwe. Hari imiryango hirya no hino zisenyutse, ngwino uzubake Mana kugira ngo izina ryawe rishimwe. Hari ababuze ubwishu, ngwino uca inzira aho zitari babona ubwishu, Mana kugira ngo izina ryawe rihimbazwe. Gusenga kwawe reka kugere kuri benshi, gusenga kwawe reka guhindure byinshi, gusenga kwawe reka kugere ku babuze urubyaro, ubaha urubyaro, Mana kugira ngo izina ryawe rishimwe. Gusenga kwawe reka kugere ku barwayi, Mana ubakize kugira ngo izina ryawe rishimwe. Gusenga kwanje reka kugere ku babuze akazi, Mana ubaha akazi, uca inzira aho zitari ubaha akazi, Mana kugira ngo izina ryawe rihimbazwe. Gusenga k'uyu munsi reka kugere ku bambaye ubusa, uzubambike, Mana kugira ngo izina ryawe rishimwe. Gusenga kw'aka kanya reka kugere ku babuze ibyo kurya, uca inzira aho zitari ubaha ibyo kurya, Mana kugira ngo izina ryawe rihimbazwe. Reka ngusabe bike nk'umwana w'umuntu, kuko tutaravuga ubuzi byinshi dukeneye, Mana reka ugumize kubiduhana n'abera bawe. Urakoze, Amen. Imana ishimwe. Korodina tuguhaye ikaze. Ntabwo bwo bwa mbere twaganira, ubushize twahuriye ku musozi. Yego. Amavuta wakuye yo bimeze ute? Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Twahuriye ku musozi rero, kiriya gihe twahuriye ku musozi naje gusengera abantu. Abantu benshi nabonye Imana ikora ibitangaza. Amen. Haleluya. Amen. Hari abantu benshi bankurikiranye gwa musi, hari umuntu wari ufite ikibazo c'ideni. Amen. Haleluya. Yaje kumvugisha ngo nimusengere ngo Imana imwishurire iki ideni. Amen. Haleluya. Twarasenze turasenga mbona Imana imwishurira ideni. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Twarasenze Imana imwishurira ideni, ubu ngubu ari kumbwira ngo nta kibazo ngo ideni ryarishu. Amen. Haleluya. Hari undi mu mama wampamagaye
nawe arambwira ngo yabuze ngo ikode, ngo yabuze ayo kwishura ikode. Ubu ngubu ari gushima Imana ngo yatanze amafaranga y'ikode agera mu mezi nk'atanu. Amena haleluya. Ico ni igitangaza nabonye Imana ikora. Amena haleluya. Hari undi muntu nawe nasengeye ngo Imana imuhinzu. Amena haleluya. Ubu ngubu inzu yayizamuye yatanditse kubaka. Amena haleluya. 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 Ibyo ngibyo ni ibitangaza Imana yakoze gwa munsi ndimo ndi gushima Imana kuko yabigenze neza. Hari benshi bagiye barambwira ngo mbasengere bafite ibibazo bitandukanye, ibyo ngibyo ndi kubona Imana ibikora. Hari undi muntu herutse kumpamagara na wewe Kigali ngo ni musengera Imana imuhico gukora, ngo yabuze ico gukora. Ubu ngubu tuvugana yageze mu kazi, yabonye akazi ari gukora. Amen. Haleluya. Ibyo ngibyo ndi kubihamiririza n'abandi babuze kwizera muri iyi minsi. Hari ab'Imana yabwiye akazi bagiye kure y'Imana, bari kubona yuko ntaho bizaca, ariko bumve yuko Imana iri mu kazi. Amen. Haleluya. Abo ngabo nibo ndi kubona muri iyi minsi yuko nasengeye kuva twahurira kuri gura musozi. Abo ngabo Imana iri gukora imirimo n'ibitangaza. Yego. Nose ko ndibuka duhura ku musozi ariko wa mbere tariki 8 z'ukwezi kwa 12 twakoze ikiganiro nimugoroba ngishyiraho. None abantu batangiye guhamagara ryari baguhamagaye mu mugoroba, baguhamagaye kwa kabiri, kuko aho biraza kutwereka wowe ubuhanuzi bwawe ugiye busohorera. Kuko kumva ni umuntu yaguhamagaye kwa kabiri ukamusengera bigasohora kuwa 4 bwaba busohora mu minsi ibiri. Twavuganye ari kuwa mbere. Ikiganiro canje wagisizeho saa moya hafi n'igice. Abantu batanditse kumpamagara saa 11 zo mu gitondo. Nyine hari uwaguhamagaye ubwo kuwa kabiri tariki 9 mu gitondo. Hari uwaguhamagaye ugira ibyo umubwira nyuma yo ngakuguhamagara uko byasohoye ryari. Uwo nguwo twabashije gusengana kuwa kabiri mu gitondo saa 11. Uwo nguwo wari uri kumbwira ngo bamusohoye mu nzu ngo yabuze ubwishu. Twagiyeho turasenga duhamagara Imana, byageze nka saa 12 z'umugoroba. Arampamagara ngabonye Imana ikora imirimo. Haleluya. Arampamagara ngabonye Imana imwishurira ikode. Uwo nguwo Imana yahise igikora. Amen. Haleluya. Harundi ubwo Imana yabishatse ubuhanuzi bwawe bwasohora mu masaha 12. Byose niyo mwaravuganye saa 12 za mu gitondo nimugoroba akakubwira ati Imana yansubije, ubwo si bwasohoye mu masaha 12. Undi wampamagaye kuwa kabiri ko mu gihe ca saa 4 saa 5 yampamagaye ari kumbwira ngo ari gushaka uburyo yabonamo inzu, ariko yabuze inzira yacamo. Twarasenze turasenga, yampamagaye kuwa kabiri mu masaha 4 saa 5. Byageze kuwa gatanu nimugoroba arambwira ngo abonye urutangiriro. Amen. Haleluya. Ibyo ni imirimo z'Imana, ni ibitangaza by'Imana nagiye mbona. Arambwira ngo yabonye urutangiriro, ubu inzu pe inzigeze mu madirisha, inzu ari kwizamura nta kibazo. Amen. Ndikubona rero ibyawe ari pare segonde, ntabwo bitinda kabisa. Ntabwo bitinda, Imana igukomereza amaboko. Imana inkomereza amaboko. Ntabaguhamagaye akagutuka ngo kuko yakubuze cyangwa atinze kumwitaba. Nyine birabo. Hari igihe abantu banshaka ari benshi, twaba turimo turi gusenga, noneho nkabona undi ari kumpamagariramo, narangiza gusengera wawe ningahita mfata undi n'ubundi umpamagariyemo, ugasanga wawe undi wampamagaye arambuze, ariko uri kumva ababa bakenewe gusengerwa ni benshi. Ariko igihe turangirije babandi bose nabo turabibuka tukabasengera nta kibazo. Ntabwo se ziri kugutesha umutwe telefone zigatuma nawe udakora uturimo twawe twa buri munsi? Oya, nta kibazo. Usengera abantu umurimo w'Imana ntabwo uje utesha umutwe. Ariko nundi waravuze ngo password we nuguhamagara bapfa kuba bafite amayinite. Amen.
ese ndaza kura muri comment ariko ntabwo ndi kuba narayibonye ari uko uvuga ngo wanze kumwita. Imana ishimwe. Reka rero twihuta, abantu benshi bajya bavuga ngo dukunda kuvuga amagambo menshi mu mwanya w'ijambo ry'Imana tukawugira mutoya. Reka tuze mu mwanya w'ijambo ry'Imana, n'ikindi Imana irakubwira uze kukivuga ni karibu. Ndakivuga nta kibazo. Yego. Turebe hano hari umuririmbyi uri kumfasha cyane muri iyi minsi. Uyu muririmbyi amfashe nawe agufashe, uri kunyumviriza wese uyu muririmbyi agira hamukura agire nahamushira. Amena haleluya. Ni umuririmbyi wa 60 mu gushima. Uyu muririmbyi ari kumfasha cyane. We mutimurira uze kwa Yesu, amakuba yawe uyamubwire, mubwire buhoro ibikuriza, we kugira ubwoba kandi wirira. We mutimurira uze kwa Yesu, amakuba yawe uyamubwire, mubwire buhoro ibikuriza, we kugira ubwoba kandi wirira. Bwira Yesu byose n'inshuti yawe, ibikubabaza nibigutera, arakunda afasha abashavuye, wizere ijambo rye kandi wirira. Bwira Yesu byose n'inshuti yawe, ibikubabaza nibigutera, arakunda afasha abashavuye, wizere ijambo rye kandi wirira. Bwira abaremerewe nibiruhanya, babwire ko Imana yabaruhura, ubahumurize utumukiza, amara agahinda kandi wirira. Abaremerewe nibiruhanya, babwire ko Imana yabaruhura, ubahumurize utumukiza, amara agahinda none mwirira. Bwira Yesu byose n'inshuti yawe, ibikubabaza nibigutera, arakunda ashavuye, wizere ijambo rye kandi wirira. Abaremerewe nibiruhanya, babwire ko Imana yabaruhura, ubahumurize utumukiza, amara agahinda none mwirira. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen, amen. Amen, haleluya. Amen. Uyu muririmbyi rero ari kumfasha. Igitero cya mbere aratubwiye ngo we mutimurira uze kwa Yesu, amakuba yawe uyamubwire, mubwire buhoro ibikuriza, we kugira ubwoba kandi wirira. Amen, haleluya. Muri iyi minsi dufite amakuba, muri iyi minsi dufite ibituremereye. Amen, haleluya. Ushoboka kuba ufite imiryango zikomeye ntizibigukureho. Amen, haleluya. Siko na nyoko bakubyaye ntibabigukuraho. Amen, haleluya. Inshuti yawe mugendana ayo makuba ntago yayagukuraho. Amen, haleluya. Ariko ijambo ry'Imana riravuze ngo we mutimurira uze kwa Yesu, amakuba yawe yabwire Yesu wenyine. Amen, haleluya. Ni kenshi twaririye abantu, ni kenshi twabwiye abantu amakuba yacu ndihagira ico batumarira kandi bafite ubushobozi. Amen, haleluya. Ariko kano kanya ijambo riratubwiye ngo nituyabwire Yesu. Amen, haleluya. Amen. Amen. Ni kenshi wagize amakuba y'ideni. Amen, haleluya. Ubibwira mugenzi wawe kandi afite ubushobozi yake muri iryo deni, ariko yakumviye ubusa. Guhera kakanya rekeraho kuganyira abantu. Amen, haleluya. Bwira Yesu amakuba yawe uyamubwire buhoro kandi utari kurira. Amen, haleluya. Ni kenshi
kenshi witabaje umuntu wambaye ubusa uramubwira ngo ntabwo akenda ko kwambara. Amena haleluya. Akumvira ubusa. Amena haleluya. Rekeraho kuganyira abantu, bwira Imana yonyine. Amen. Igitero cya kabiri kiri kutubwira ngo bwira Yesu byose ni inshuti yawe, ibikubabaza n'ibigutera. Arakunda afasha abashavuye, wizera ijambo rye kandi wirira. Haleluya. Amen. Haleluya. Muri iki gitondo wirira, muri iki gitondo wikongera kurira ngo biragenda bite. Birashoboka yuko bari bagukuye no mu nzu wabuze ubwishu, ariko ijambo rirakumanukiye ngo wirira. Amen. Haleluya. Birashoboka yuko ari wambaye ubusa uri gutinya kuja aho abantu bari wambaye ubusa. Amen. Haleluya. Ijambo riravuze ngo wirira. Imana iraje kukwambika. Amen. Haleluya. Imana iraje guhe ubwishu wishura inzu yigumemo. Nimba uri kubaka inzu uri kubona byaranze yaranze kuzura, Imana iraje yuzuze. Amen. Haleluya. Bwira Yesu byose ni inshuti yawe. Birashoboka yuko wifuje umwana kenshi, ariko uyu munsi Imana iravuze ngo wikongera kurira. Uriza imyaka 2, uriza imyaka 3, uriza imyaka 10 warabuze urubyaro, ariko iri jambo rikugereho. Amen. Haleluya. Iri jambo rikugereho rirakubwiye ngo wirira, Imana iraje guha urubyaro. Amen. Haleluya. Igitero cya gatatu kiri kutubwira ngo abaremerewe n'ibiruhanya babwire ko Imana yakora iki, yabaruhura. Ubahumuriza utumukiza, amara agahinda none mwirira. Haleluya. Imana irambwiye mu jambo ryayo, Imana imbwiriye mu jambo ryayo ngo nimbabwire ngo mwebwe muremerewe n'ibiruhanya, Imana imara agahinda none mwirira. Amen. Haleluya. Weho wari ufite agahinda wirira. Amen. Haleluya. Ijambo rikugezeho ngo weho uremerewe n'ibiruhanya. Wagira biruhanya y'ideni, wagira biruhanya yo kutabyara, wagira biruhanya yo kwambara ubusa, wagira biruhanya y'uruvugo. Amen. Haleluya. Bakakuvuga iyo ni biruhanya, ariko aho wari uri kurira ngo bari kukuvuga. Imana iravuze ngo weho uremerewe n'ibiruhanya. Biruhanya ikuremereye ni weho uyizi, ariko bwira Imana uti ntandongera kurira. Saba Imana imbabazi aho wari uri kurira, Imana iraje. Amen. Haleluya. Biruhanya ufite ni weho uyizi, biruhanya ufite ni weho ubyizi n'umutima wawe, ariko iyo biruhanya ufite, Imana iraje. Ijambo ry'Imana riravuze ngo abaremerewe n'ibiruhanya babwire ko Imana yabaruhura. Imana intumiye mu jambo, Imana imbwire mu jambo ngo ngubwire ngo weho uremerewe n'ibiruhanya, Imana iraje. Imana ishoboye byose, ni Imana ishobora kukuruhura. Ntabwo Imana imbwiye ngo umuryango urakuruhura, ntabwo Imana imbwiye ngo mugenzi wawe arakuruhura, ntabwo Imana imbwiye ngo siko na nyoko barakuruhura. Imana irambwiye ngo ninkubwire ngo yakuruhura. Haleluya. Weho icyo usabwa nukongera ugasenga, ukongera imbaraga. Aho wari ucogojwe n'amagambo, aho wari usubiye inyuma kubw'uruvugo, aho wari ugize kwiganyira yuko utabyaye, aho wari ugize kwiganyira yuko wambaye ubusa, aho wari ugize kwiganyira kubw'ideni ufite, aho wari ugize kwiganyira kuko wabuze ibyo kugaburira abana, Imana irambwiye ngo ninkubwire ngo weho uremerewe n'izo biruhanya, ngo ninkubwire ngo Imana yakuruhura. Haleluya. Amen. Uyu muririmbyi agira hagukura, agire nahagushira. Amen. Haleluya. Hari irindi jambo ry'Imana riri kumfasha muri iyi minsi, uko ryamfashije nawe ariko rigufasha. Amen. Haleluya. Ni kenshi twabonye Imana ituruhura. Amen. Haleluya. Ni kenshi twari twambaye ubusa tubona Imana itwambika. Ni kenshi twabuze ibyo kurya tubona Imana iduha ibyo kurya. Amen. Haleluya. Haleluya. Weho ihangane, weho ndakubwira ngo ihangane, ni igihe giti intambara igashira. Amen. Haleluya. Hari irindi jambo ry'Imana, yego, ijambo ry'Imana tugiye gusoma
turarisanga ibyakozwe n'intumwa 28. Iri jambo naryo rigufashe wewe uri kumvira ijambo uryumve neza uryuzange. Iri jambo rigiraho rigukura rigire naho rigushira. Amen, haleluya. Iri jambo riri kumfasha muri iyi minsi cyane, nawe rigufashe. Iri jambo ryamfashije wibitewe, nawe rigufashe bitewe. Amen, haleluya. Iri jambo rero ibyakozwe n'intumwa 28, turahera ku murongo wa 5. Amen. Umutwe w'amagambo uri kutubwira ngo incirira Pawulo ntiyagira icaba. Amen, haleluya. Incirira Pawulo ntiyagira icaba. Uyu Pawulo ni weho, uyu Pawulo ni njyewe. Amen, haleluya. Uyu Pawulo yari umuntu nkatwe. Amen, haleluya. Incirira Pawulo ntiyagira icaba. Uyu Pawulo yahuye n'ibibazo. Uyu Pawulo yahuye no kuvugwa. Uyu Pawulo yahuye n'intambara nyinshi. Uyu Pawulo yahuye no kwambara ubusa. Uyu Pawulo yahuye no kutabona ibyo kugaburira abana. Uyu Pawulo yabuze amadeni yo kwishura, ariko Pawulo ntago byatumye ava ku Mana. Nawe muri iyi minsi waba uri Pawulo, nawe komera. Incira zaraje ziramuruma. Incira ni amagambo, incira ni ukubura ubwishu, incira ni ukubura hurara, incira. Amen, haleluya. Nawe waba uri Pawulo, hari incira ziri kukuruma, ariko uko Imana yaciye inzira ikanyuramo ikaza gutabara Pawulo, Imana ntitume yuko Pawulo incira zimuruma. Ntabwo yamaze kumutabara ngo ya nzira yanyuzamo ije kumutabara ngo ihite itsiba. Amen, haleluya. Nawe Imana ifite kunyuramo ikaza ikagutabara. Inzira Imana yaciriye Pawulo nta yari yatsiba, nawe yazi ikagutabara. Kandi muri aka kanya nawe uri Pawulo. Amen, haleluya. Reka dusome umurongo wa 5 twumva ukuri kutubwira. Ariko akunkumurira ico gikururuka mu muriro ntiyagira icaba. Amen, haleluya. Pawulo hari incira zaje ziramuruma. Pawulo zaraje zimufata amaboko zimufata amaguru ngo zimurume. Nawe arangije asenga Imana, arangije Imana iramuhishurira iramubwira ngo fata ibyo bikururuka ubikungumurire mu muriro. Amen, haleluya. Incira zarumye Pawulo nawe arazifata kunkumurira hehe mu muriro ntihagira icaba. Nawe uyu mwaka hari incira zakurumye, ariko muri uyu mwaka wa 2026 tugiye kugeramo, izo ncira ugiye kuzikunkumurira mu muriro. Incira wari uri kubona yuko zizatuma utagera muri guriya mwaka, izo ncira ugiye kuzikunkumurira mu muriro ntacu uzaba. Amen, haleluya. Hari incira ziri gukururuka ngo zikurume uzagera muri guriya mwaka waribagiranye. Hari incira ziri gukururuka ngo zikurume uburu bwishu bagusohora mu nzu urimo. Hari incira ziri gukururuka ngo uburi cyo kwambara ubundi bwo wambara ubusa, ariko izo ncira zose ugiye kuzikunkumurira hehe mu muriro. Amen, haleluya. Hari incira yakurumye ngo ntubone urubyaro. Warashatse umwaka wa mbere, ushaka umwaka wa kabiri nda rubyaro, ushaka umwaka wa gatatu nda rubyaro, umaze umwaka wa kane nda rubyaro, umaze imyaka 5 nda rubyaro, umaze imyaka 10 nda rubyaro. Haleluya. Amen, haleluya. Mu kwezi kwa mbere washatse urubyaro urarubura, mu kwezi kwa kabiri ushaka urubyaro urarubura, mu kwezi kwa gatatu ushaka urubyaro urarubura, mu kwezi kwa kane ushaka urubyaro urarubura, mu kwezi kwa gatanu wabuze urubyaro, mu kwezi kwa gatandatu nda rubyaro, mu kwezi kwa karindwi nda rubyaro, mu kwezi kwa 8 wabuze urubyaro, mu kwezi kwa 9 ubura urubyaro, mu kwezi kwa 10 wabuze urubyaro, mu kwezi kwa 11 nda rubyaro, mu kwezi kwa 12. Haleluya. Amen, haleluya. Mu kwezi kwa 12 Imana igiye kuguha urubyaro. Haleluya. Wehe
incira zari ziri gukururuka ngo zikurume, icyo usabwa ni ugukunkumurira mu muriro ubundi ukabona urubyaro. aho uri kubona byari bikomeye ni incira yakurumye. wagerageje gushaka akazi biranga, ni incira. wagiye mu kazi urakora biremera, ariko uri kuyoberwa iyo amafaranga gari kuja, ni incira iri kuyaruma. amena, haleluya, haleluya. ariko izo ncira tugiye kuzikunkumurira mu muriro muri uyu mwaka, tugiye kugera muri guriya mwaka nta ncira iri kuturuma. amena, haleluya. reka turebe hano umurongo wa 6 nawo ukuri kutubwira. umurongo wa 6 uri kutubwira ngo ba bandi bategereza yuko ari bubyimbe cyangwa ari bupfe akindutse, ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje, babona ntacyo abaye, barahindura bati ni Imana. haleluya, amena, haleluya. incira zakurumye muri uyu mwaka barishimye, ariko 2026 bagiye guhindura bati ni Imana yasenze. bari kubona uri gusenga, babona uri gusenga bakabona ni weho wambaye ubusa, rata ni incira yakurumye. warashatse ubururu byaro, ni incira yakurumye. uri kuja mu nzu y'abandi ukabura ubwishu, ni incira yakurumye. wagerageje kubaka inzu yawe byaranze, iyo ni incira. amena, haleluya. ni weho urimo amadeni, ni weho wambaye ubusa, ni weho wabuze urubyaro. amena, haleluya. aho ugeze ni weho bari kuvuga, aho ugeze hose ni weho kiganiro, rata yuko hari incira yakurumye. ariko ibyo bikururuka tugiye kubikunkumurira mu muriro. amena, haleluya. hari ibyo baguteze ngo bizaguhitane muri uyu mwaka. hari incira nyinshi baguteze ngo uzagera 2026 uri ikirema cyo mu rugo utava aho uri. amena, haleluya. hari incira nyinshi basize ku buzima bwawe, ariko ndakubwira ngo izo ncira zose muri uyu mwaka ugiye kuzikunkumurira mu muriro. hari abategereje ko wabyimbirwa ibirenge, hari abategereje yuko amaboko yawe yabyimbirwa, hari abategereje yuko hari ibyatuma ubyimbirwa mu maso. amena, haleluya. hari ibyo baguteze ngo uzagera 2026 warabyimbiwe. amena, haleluya. ariko Imana iraje, ibyo byose baguteze, ibyo byose biri gukururuka ku buzima bwawe, Imana iraje ibikunkumurire mu muriro. haleluya. hari ibyo baguteze rata, hari ibyo bategereje biraguhitana, hari ibyo biteze yuko biraguhitana muri uyu mwaka wa 2025, ariko ntariko bimeze. aho bagutegeye siho bazakubona. amena, haleluya. 2026 bagiye guhindura bati ni Imana wasenze. amena, haleluya. uri gusenga bari kuguseka, uri gusenga bazi yuko incira zigiye kukurya, ariko 2026 bagiye guhindukira. warashatse ubururu byaro, ari incira yakurumye. 2026 bagiye kukubwira bati twaragusengeye. amena, haleluya. incira zose ziri kubaruma mu kazi ukora habamo incira. uwo muririmbana yakubera incira, uwo mukorana umurimo yakubera incira. amena, haleluya. buri mwe wese areba incira ziri ku buzima bwe. hari igihe uje mu kazi, ariko wagera mu kazi rata ugasanga harimo incira. amena, haleluya. hari igihe ucuruza ntiwunguke, ukabona sinzi uko ibintu bimeze, weho ukabura uko byagenze, rata ari incira. amena, haleluya. butike yawe byararangiye, hagezemo incira. aho bari kubona yuko byarangiye rero rata, iyo ncira Imana igiye kuyikuramo ikunkumurire mu muriro, ubundi ucuruze byemere. amena, haleluya. umaze iminsi urashaka icyo gukora, wayobewe impamvu, washatse akazi byaranze, waradepoje byaranze, rata harimo incira. amena, haleluya. aho byanze rero Imana igiye kuzikunkumurire mu muriro. 2026 uzaba uri gushima Imana. amena, haleluya. wewe unyumvirije, wewe unteze amatwi, iri jambo rishinga imizi mu mitima yawe, aho uri kubona incira zakubase
hose aho uri kubona yuko hari incira iri gukururuka ku buzima bwawe, wihangane, Imana ije gukunkumurira inciramo umuriro. Amen, haleluya. Abo mukorana umurimo bakubera incira, inshuti mugendana yakubera incira, abo uririmbana nabo muri korari bakubera incira. Amen, haleluya. Ariko Imana iraje isohora incira zikunkumurire mu muriro. Amen, haleluya. Ijambo nari mfite rero ni iryo ngiryo, rigira aho rigukura, rigire n'aho rigushira, ariko ndakwihanangiriza kugira ngo uwo mutima wawe uri kurira wegera Imana. Aho wari uri kuganyira abana b'abantu urekeraho. Weho password ni ugusenga, ubundi ugiye kubona incira zari zikuriho zose, Imana ikunkumurira mu muriro. Tuzongera duhure kuri YouTube, hari incira Imana yakungumuriye hehe mu muriro. Hari benshi turi kubona muri iyi minsi bari hincira, twaribonye twambaye ubusa, yari incira yari yaraturumye, ariko incira Imana iri kuzikunkumurira muri iyi muriro muri iyi minsi. Amen, haleluya. Ni kenshi twambaye ubusa tuyoberwa impamvu, ariko twarasenze, Imana iduhishurira ijambo, Imana iduha ubuhanuzi ngo hari incira yaturumye, ngo nimuhumure mukomere nje kuzishira mu muriro mwambare. Ubu turi kwambara mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Yego, uwakenera kuvugisha Mukandayisenga Claudine, umuhanuzi w'Imana, yamubona kuri nimero 0782 71 71 99. Ndasubiramo, nimero Mukandayisenga Claudine ni 0782 71 71 99. Imana ibahe umugisha.